Salam. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous partout où vous êtes. Vous êtes sur la page de Naouna Thérapie. Merci d'être là. Bonjour, bonjour, bonjour. Venez la famille. Partagez, vous êtes sur la page de Naouna Thérapie. Merci mon frère Boubacar Leidougou. Merci. nde mari toɓɓere hittunde hannde bi isinillahi nde wawaten sendoɗade hakkundeji meɗen. Merci Wuri Diallo d'être là depuis l'Italie. El Hadji Sow, Alpha Sali Bari, partagez le live. Ko ɓuri hewde yimɓe ɓen en heɓi muusendiji ka tarikaji men, en heɓi muusendiji ka feƴƴinɗen ton. Woni ko muusendiji wondigalji bonɗi ka ɓengureji men, ma wondigalji bonɗi ka dewle, ka giggol, ka huwondiralji, jamfaji lugguɗi. Oɗo noon neɗɗo sabu trauma, sabu nawnare nden ka thérapie wiyete kon trauma, neɗɗo on suɓo yaltingol kala neɗɗo ka gurdam makko fi yo wawu hiwde hoore makko. C'est une maladie, nawnare. Ha yawali famude fi mayre sakkitore e wongol laami sasa, sakkitore e wongol dongal hulɓiningal wonande ɓiɓɓe maɓe ɓe huwondirtaɓe. Ko nawnare suuɗinde nde buy anda fimo. Kala ko hellima ka hoore leydi ɗo wota jaɓu hunde hellinema nden fewja fima. Sa wi kala toñuɗoma ka hoore leydi ɗo heƴata e ma, a heɓatamo wonda. Fi honɗum koye saare toñe wonda. Wonki makin ka nder aljanna taga ka tawata toñe ala. Sikki ittama ton, ki cippinama e aduna, ki sorama e nder ɓandu, andu ko hare addiki. Sa ittama e galle wiyeteɗe salam, ɓuttu, nema, ka yangi ala, a yobgo facture ala. Si a yaltinama ton tun, andu ko axe muɗum wonɗa yande. C'est le contraire. Merci Tahirou Diallo. Buy e meɗen en heɓi musediji, musedeji iwɗi immorde yimɓe ɓen habbanoki yaltitade en kay wataɓe andutude. Ko nawnare sa yawali faltade fi mayre enane trauma, ko nawnare. Joni noon neɗɗo on ko andirta a nawni ko tuma suɓiɗa yaltingol neɗɗo fof ka gurdam ma, juste pour te protéger. Ça c'est le rôle du cerveau reptilien, ko golle ngandi ɓuddama pour te protéger, parce que lorra kanga ka yaasi iwde. Mais si a faamuno si gaño ala nder o ka yaasi heɓata doole, ko gaño nderjo on duwaɗa wattande yiiɗa e mum. Ekkitoɗa wallingol keeri moƴƴuɗi, ekkitoɗa wigol no. Kono sa wi'i no, sa wi'i o ma goto no hatojini e commanduji 10 ko hiwa on noma, sona ɗum noma on yeƴoto. C'est ça la place de la thérapie. Merci Kanté Marcelo, merci ma chère Halimatou Diallo. Partagez le live, vous êtes sur la page de Naouna Thérapie. Mamadou Aliou Diallo, merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Do ko fitna molanaɗo, fitna molanaɗo ko none no neƴiraɗa noon, none no janniraɗa noon ko ɗum jamfima. Ka diina iɗa wiyede ñande o mo bonike ma moƴƴo e makko ko fenade, ko fenade, ko ya reeno e makko. Mo bonike ma ko ya reeno,
jon noon sa wiyama ya moƴƴo e makko si o halkima doga e kala neɗɗo hay mo bonaki e ma a doga e ma réaction ji mum tous e fe yimɓe ɓen sa wattani yiila wona neɗɗo on qui te fait réagir comme ça wona ko waɗi kon koko feƴƴi c'est dans ton passé ko taari ka lukkuka ka a wawani yewtude ko a wawani lootude ko a wawani laɓɓinde ta jaɓu wongol on neɗɗo hoolo hino woodi yimɓe moƴƴuɓe ka hoore leydi il y a des bonnes relations no woodi yimɓe ɓe wa'awa ɓen merci ma sœur Fatou Baldé depuis la Belgique merci pour le soutien no woodi yimɓe moƴƴuɓe kono si tawi a fermi baafal ngal a raɗike fo a yaltini fuu alors là hay fottuɗa e ɓeɗo moƴƴuɓe ɓe inni miɗa yiɗuma miɗa hoolima a wata hola c'est fini nden nawna wiyete trauma sa waɗali thérapie a wona e dongal wonande ɓiɓɓe maɓe un grand probléme wonande kala relation mo natuɗa hande par ce que a sennidira hande kadi ɓoggol e boddi a nawni a sennidira hande kadi ɓoggol e boddi a sennidira suddare ɓalere e nagge ɓalere tout est mélangé dans ta tête merci mon frère Mamadou Kollangel donc aray ko ɓuri yewde yimɓe ɓen ka tarikaji maɓɓe ko ɓe feƴƴini kon ɓe heɓi muusindiji ɓe heɓi lorraji sattuɗi ko ɗum yalto e gurdal religieux ñaawugol yimɓe revient vers la spiritualité wona humpaɗo watta taskade kala décision kala feere nde yiɗa bana adama no ƴetta wona feereji ɗi fof décision ji ɗi fof ni iwde e bana adama selluɗo anda ko woni to o tigi rewi anda tarika makko kam anda ko woni feƴƴinde anda ko rewi hoore makko yaltu ka religieux ko woni golle religieux ko ñaawgol ko on bo ñaawata komo anda wonda ko on heewi ñaawore anduɗo on ko taskoto woni ɓay ko ɓuri heewde goonga kan koko suuɗi ɓuri heewde ko feeñi kon ko fenaande merci Diakono Youssouf merci El Hadji Sow yaltu e gurdal religieux no rawni no ɓaawde no moƴƴi moƴƴa ko ɗum woni addude ɗum ɗo buyi décision ji maɓɓe eɓɓoreji maɓɓe feereji maɓɓe kaɓe wonɗi ƴettude ton koye nder nawnare awi koye nder nawnare ɓe woni ƴettude décision ji maɓɓe ɗi hay malayka ala windude malayka accinoɓe windande neeɓi an ɗiɗa ñaawde malayka on mbino deftere maɓɓe nde neeɓi parce qu'ils sont malades sa waɗali thérapie amma waɗana hoore ma ɗaɓɓama waɗan a wonay soñja wonande kala bana adama mo wonduɗa tentini noon ɓiɓɓe maɓe non ɓiɓɓe maɓe ils vont souffrir ɓiɓɓe maɓe ils vont souffrir ɗaɓɓu ka yewta ɗaɓɓu ka yaltinaɗe ɗin poison ɗaɓɓu ka yaltinaɗe les émotions sont à utiliser les émotions sont à brûler na dogeteɗum wona darteteɗum nawna selle thérapie wi'ima ko a nawnuɗo ko ɗum waɗi sabande makko gooto ma ɗiɗo waɗuma hande kadi a yaltini fof ka gurdam ma juste pour te protéger c'est pas une protection c'est une maladie c'est une maladie fi on ɗum anga toñatake fiɗa e nder saare tooñe fi on ɗum anga toñatake
ko ɓaya falaka finade sona ɗum toñuɗo man ko karamo kojo o karamo koma si a jaɓuno toña ko toñuma kon finoɗa e ɗum ɗon kala ko nanditi e makko hande kadi hewtatama mi ɓaya jaɓali finagol sifa makko aroyay e doleke goo. Donc ɓayda huuli ɗum ɗon tu veux fermer toutes les portes e yimɓe moƴƴuɓe ɓen noon arda honno par ce que y a des bonnes personnes sur terre kono noon yiidirta e ko moƴƴi ko. Merci Mohamed Diakité e Oumou Diallo kono noon yiidirta e ko moƴƴi ko. Joni noon subaka ma on hewti nangue ma ngue yaltay woni kono noon famirta tampere nde lanni c'est fini c'est le bon moment honno famirta hay goɗɗo wino yiɗuma c'était probléme wata marsude parce que a waɗani hoorema bogol donc nen noon wiyete trauma si tappi goɗɗo waylaymo si memima waylete parce que needi ndi ne aɗani c'est très fragile mo boni ke ma moƴƴema ka mo ma on waɗno yeesa mo ma ɗum gonɗo on e needi ɗum mo ma on kombo woni mo ma hay so halkete hay so jamfotoma hay so bonde jawdi mani ok joni noon o halke heƴata e ma sikka ko fof wonma halkude fof ko halkoɓe parce que tu as baissé les gardes rapidement on est dans un monde méchant ka tawata hay nene ma ta hoolo ko ɗum wonde c'est ça la spiritualité ta hoolo hay goto hoolare ko battane gollal hoolare ko battane gollal sa hoolike on huwondirali sa hoolike on gollali seke ɗum ɗo no ga taw nden hoolare ɗon kadi wona hoolare nde yaltinta e muɗum ƴewitagol confiance aveugle ça c'est dans le religieux c'est pour cela wonɗo faalaɗoma halkude ko ha ka ƴiyew joɗɗinta par ce que ala hay hunde ko hiwayma hay hunde mo bonike ma reno e makko na ya moƴƴere e makko fiyon sa moƴƴike makko wona kanko woni bonade e ma ko awni bonade e hoore ma ko awni faggude gaño ma o Allah wi jogo gaño ma on gaño religieux jo wiji ñammimmo mawɗuma on fotata donc ta jaɓu wonde on neɗɗo ɓaawo o heɓude sattendeji imma ko yimɓe ɓen ko fermana aduna on fof dambude min miɗa hooli min nawna selli no woodi yimɓe moƴƴuɓe mais ɓen yimɓe moƴƴuɓe a wattanta yila e maɓɓe goy par ce que kamɓe ɓe wata waccude ɓe wata soodade e ɓaawo ndiyam ɓe wata fenude ɓe wata nandittinade ɓe wela ɗengal ɓay noon needi ndi o tigi ne'andi ko needi penale ko ya si goɗɗo ari waccima ko a wona ko ya welto ko needi ɗoygol si goɗɗo okkima goɗɗum anda hooli o okkima si goɗɗo ari waɗi nafikan kaako inde goɗɗo e maɗa sikki an ko giɗoma a gaynani kala wiɗo koɗotoma an ko a moƴƴo e nelaɗo maaki ko ya koɗu yimɓe ɓe na nelaɗo mo Allah neli on non na on Allah inni o jippinali dina makko kam fi yo ɓittimma donc kala ko ɓittinayma il faut gérer donc konno hato jinɗa e mum konno hato jinɗa e mum ko wawugol wallingol keeri isuɗi wona raɗagol yimɓe ɓe wona fof waɗuma
wona fof waɗuma ko ekkitagol wallingol keeri woni a ekkitaaka. Sa ekkitama wallingol keeri hara noon keeri ɗi wallinta ɗin kadi ko hisuɗi ko e maaɗi iwi par ce que kala keerol ngol wallinɗa tawi e naa e ma ngol iwi wona keerol. Tawi ko goɗɗo inne ma jaɓu ɗum ɗo wota jaɓu ɗum ɗo geraaki taw ko be jooɗoɗa miijitanɗa hoore ma pentira yimɓe ɓe moƴƴuɓe ɓe jonnaɓe kuleer bomɓe ɓe jonnaɓe kuleer naafiɗiɓe jonnaɓe kuleer koloraɓe ɓe fof yaltutuɗo o iɗa andi place makko ta ukkidiri yimɓe ɓen ta naaju ñaña sofaani taw komi ko fi yimɓe wonɗe yewte ɗo ko yimɓe ɓen jaltin ɗin étiquette ji min e o ko ni min ɗum naton yahata ɓe fof ko ɓe yimɓe siko keefeere moƴƴi waɗumo couleur ngun yiɗuɗa siko couleur feere waɗamo couleur feere siko nene goto ma woni bonɗo ma on siko couleur rouge waɗumo rouge ka téléphone ma e numéro makko ko waɗi ko rouge ma winda rouge wota ɗum ƴettu waɓutu ma o wota ɗum ƴettu jawdi maande wota ɗum ƴettu ande maande miijoji maande ɓe ala fi ñande sikka ko wiirowo doga ko kañum non ko ñande ko ɗum wiyete ñande il va bouffer tes énergies ton temps ton sommeil tes économies ko ɗum wiyete ñande. Il faut colorer tous ces gens-là dans la thérapie. Tu colores les gens. Non, moi, il y a une application de commerce. Il faut colorer tout le monde. Hein, les bons clients, les mauvais clients, les bons fournisseurs, les mauvais fournisseurs, les bons payants qui ne payent pas bien. Colore tout le monde. Donc, si nous dit, on doit gagner des crédits. Mais on a un pipette. Mais au pipette, tout nous dit ça. Il va te bouffer. Rendez-vous comme une ayaï. Donc, dans la thérapie, il faut contacter Naouna chez les thérapies, je vais t'accompagner. Mais c'est payant. Et quand Yahoo doy. Wata haɓɓitu piiji ɗin fof a jittanayi hoore ma. Piiji gonno ton mbiɗa hatto jini ko accompagne. Ɗo e ɗo joni si ɗoyru nangima dogaki sa ya yetta lekki tuberculose. Mais konno jokkuɗa. Ko ɗum woni o question réponse moƴƴo mbiye karam ko baatini mbiɗa ɓe kono waɗanta hoore ma ɗum iɗa hatto jini e on. Ɗo jaa tum ɓay patima ko tuberculose waɗimo puf cerveau ma son subconscient wiya cak tuberculose nangima ya yetta lekki tuberculose ɗa ɓay noon a wonda tuberculose a ƴetti lekki tuberculose andu goɗɗum bonay sa change pièce e auto a waɗi gollal e auto on acci pièce wonɗon golli mo bonani andi goɗɗum kadi woni a ɗojji no gasara ko durma balɗe tati wi si wal balɗe tati ya wiida docteur ma wota ƴettan dow hoore ma miijoji fenande takka e hoore ma ina ñaasi hombo ger ma ko hombo wawma gerde simo wawno gerde a sukuɗo a tawa emo ɗon a sukuɗo joɗɗinantano ɓe patron ɓe jonnamo jawdi a sukuɗo joɗɗinantano ɓe lamɓe o heɓa jawdi e junngo makko c'est à dire an hiɗa jiɓi kanko himo weela kanko o weela o jiɓaki himo hande o gaynta goɗɗo ko an wimo gayna goɗɗum ɓay a hoolaki Allah no woodi tawhide ma on no ñawsi. Donc ko hatto jinɗa e mum ko ekkitagol wallingol keeri. Je vais t'apprendre ça facilement de A à Z dans la thérapie et comme ça on a trauma qui va guider ta vie. Na problème ji ɗi ɗaɗi fewjantande kadi gurdam maɗa c'est toi ko heɓma kon no heɓuten heɓi nawna selli heɓi oɗa mais arrête de pleurnicher tous les jours ko aduna wonɗa kaka janna ɗo tu crées ton paradis
a rema e mum na goɗɗo jonna e ma ɗum tu vas faire le boulot. Alpha Oumar Baldé, merci. Baldé Ba, merci. Donc, haray, uddutu ɓernga ma nden, uddutu hakkille ma ɗen pour des nouvelles connexions ko hitande ma nden ni. Problème ji ɗi lanni. Non, c'est fini. Ɗi lanni. C'est fini. Hitande ma nde yalti. Non, j'ai dit c'est fini. Jogito ha. Jogito ce que je te dis, c'est fini. Kon won ma tampinde ko yiyande religieux, yiyande neediji. Kon woni yiyande religieux, ko yiyande sengo, ko ɗuyete fantaisie. Yiyande so tawi ko yiyande spiritualité piiji ɗin fof ko ɗiɗi. Si lorra heɓima ɗo, na lorra ɗum. Ka spiritualité ko ɗiɗi. Ɗaɓɓitu ɗimmum ɗum nafoore no nder to. Darsu on ko nafoore. On darsu ɗon giɗa wawi mo wadde carburant pour préparer ton futur, pour attraper ce que tu veux dans ta vie. Bin ma gon ma tampinde ko firo penal, ko firo culpabilité, hersaji lugguɗi. Ko ɗum toon ma tampinde, sinon si tu reviens dans la spiritualité, Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴo waddata sona ko moƴƴo. O kanko addi. Ndaari moƴƴere no to. Non, moƴƴe a wata faamude noon fewnata faamude a wata faamude ɓayɗo gaññeñeñe. Si neebi seeɗa a faama nafoore no to. Nafoore no to. Ko thérapie noon wawi ma andinde ndaaru poluji ɗin ɗiɗi kala négatif et positif. Sa yehi ka kaso nafoore no toon, sa puuɗi drogue nafoore no toon, sa yari peere nafoore no toon, sa wujji nafoore no toon. Ko darso on wiyete nafoore. Darso on ko nafoore. Sa woni lampu gerto nafoore no toon. E peut-être a andi ko on ɗum waɗetaake. E ɗum ɗon nan nafoore. A andi hannde kadi ko honɗum woni waɗetaake. E ko honno gerdete hannde kadi. Ko nafoore. A andi hannde kadi ko honɗum yaade woni wondetaake. O sifa honɗum e yimɓe hannde kadi udditantaake dambugal werdetaake. O sifa honɗum e aade hannde kadi jokkondirtaake e mum ko nafoore. Cuucal heɓike ɓay waraani ma. Eyi ɓuri accir ni wonɗo e nder yiide wullata, darota, wullitota ko ya taƴƴito. Haw bilbildi yiite ngen yimɓe ɓe wata nande wullango ma. Merci Younous Sasso depuis Bissau, merci beaucoup. Donc yaa nge toɓɓere men ɗimmene ɗen kon ɗum ɗon woni addude yo taw yimɓe ɓe frappe de très dur. A wawata yiwde piiji ɗin blokaɗi law par ce que non nde goɗɗo no frappe haray piiji ɓuyno toon a faamino kono a sali. De goɗɗo no janfoma non waɗata un coup. Non, ça n'arrive jamais comme ça. Ça vient toujours pour toi, tout petit à petit. A faamay no ɗum o fenani lan ɗo. Non, a faami no ñande ko o fenanima. A yino goɗɗum ɗum ɗo laaɓa. An tigi hiɗa e mouvement ngon hiɗa faami o mouvement ɗo ɓernde ma nde nde yaani. Kono hiɗa toon. Kono no joɗɗinma toon. Ɗum wiyete jolokoje nder hoore. Those who do not move do not notice that change. Ɓe yimɓe ɓe ala dirtude ɓe wawata so'ude jolokoje ɗen ka nder hoore. Si a naati e nder fedde, si a dirtali fedde nden seeɗa a wata faamude si ɓe jolkima. Andi si goɗɗo no jolka jolokoje hara na jolokoje yiyotoy ɗe o ya dirto a dirta e tungal poode inna mi wayrano goɗɗum ɗo dirtu fedde nden seeɗa nde sonka e joni e ma jikko an addi ora
Merci David Palmer len fatiga sanati association sanati e famille ji gono tom sanati e hundiraji gono tom ɓe adda e jolo gon ka ɓe joɗnanima. Those who do not move ɓen ɓe tawɓe ɓe ala dirtude do not notice ɓe ala ɓe so'ata jolo kowal ngal ko giggal ko yurmodira dirti seeɗa hiɗa hokka tun hiɗa hokka tun hiɗa hokka dirti seeɗa acciti seeɗa jolo kowal ngal waɗa kala kakal mi wayrano no jolka ko ɗum waɗi bana adama mo dirtata mo dacci yeddotirgol e makko. Neɗɗo mo yaltali leydi mum o dirtali, mo yaltali e fedde nde naati e association ji, mo yaltali e leñol mum on dirtali dirti seeɗa ka huwondiralji ka koro kara ko ko jokkuɗon ɗo an dirti seeɗa jolo gonko waɗay kele kele ɗum pooɗitirte ɓaawo seeɗa des menaces kambaji ko kañum noon ko nene an jara dirti seeɗa dirti ka wonde uma ɗon seeɗa mi huɗima endu an ñaama kammu leydi ko fenande barki e kuddi biyadillahi ko jungo Allah on anta jam tuntuñugol goɗɗo ɗum fof ko koyɗi dirtu seeɗa ka fedde foye ko waɗuɗa Allah ko yaafata ko waɗuɗa yimɓe ɓe ko kamɓe yaafato ɓe woni kamɓe kadi Allah est ce que an hiɗa anndi Allah ko hay wiwɗa bani adama yaafola o wi mi yaafike si Allah no faala o yaafata parce que Allah ko gawon ndaara est ce que o yaafuma ko yaafu ɗa sukude koko windirte yaafu yaafike ɗa sukuɗa jo Allah noye ɗum a fijira e Allah sa andama kon ɗum an marɗa ko waɗa Allah si innaga Allah kon ila mari ko waɗa Allah kon ɗum marɗa ko dérange Allah an ngal andugol Allah no yuru Allah na bani adama na ala hunde ko waɗama probléme mum fof ko hakkunde ma e tagu makko yawmal qiyama peese ɗen no yaawi gonno yaawiri nafoore e lor hakkunde ma e tagu makko mum gonɗum ɓuri ɗumde siko nafoore idkhulu jannata bisinillahi siko lorra idkhulu nara bisinillahi ko fof ɗon ko coobo caapa fof yalti e ɗum awa immoɗa ɓayra andi a bugino ka kawta ya inna ko min buginoɗo ko yaltito wayi koye mbugoyko wujjunoɗa yaw inna kankadi iɗa andi ka wittiɗi si Allah arsukumaɗe an iɗa andi kon to yittiɗi c'est toi qui joue ces jeux la ñooña yalto e ɗum sa andiɗa waɗi goɗɗum yalto e ɗen ɗon golle ko ɗum wiyete tuubu wiye on système ɗon yaltu e mum arrête tout ce genre de religieux de conneries tititi gaña Allah ko landima change de game, change your game ko fof noon fami Allah e waɗu reedu e ma ko kaydi on no winduɗa Allah waɗu awra e an tu as signé quel contrat avec Dieu kon ɗum bonnuɗa kon ɗum goɗɗo hulɓinayma kon ɗum woni o ñooso ñaasa ko min wani mi yatima son faali tan jokkuɓe haɓere kumma kum maya a wontay zombie a wonti zombie hay thérapie watama wallu par ce que hannde kadi ko nanata ko yiyata ko fof ko fenani donc aray those who do not move ɓen tawɓe ala dirtude
do not notice da cen ɓe wata andude jolokoje ɗen no e maɓɓe ko ɗum min nawna seeɗa mi yettodirta e goɗɗo par ce que ala dirto kaɗa ɓere ma jawdi ala dirto ñande woyɗa tornude nokku goto ka affaire politique ala dirtude ka affaire diina ala dirtude social ala dirde tu es toujours dans la même boîte comme yeddudirta e ma sona huɗa ka dewgal ma ala ɓeydade a dewgal ma ala ɓeydade oya aduna feƴƴi an a famade o feƴƴi a waɗani update oya aduna mo bana adama jowto inna no mari ɓiɓɓe no mari moodi no mari ɓengu no mari ɗum no mari suudu no kirɗi on aduna feƴƴi aduna mo wonɗen hannde on ko yiɗa wonde hakkille maɗe mental no hisi ko on aduna wonde e mum ɗo ko ɗum ɗon woni ngalu hakkille maɗe no hisi ka hiɗa e gurdam macca ngaaku goɗɗo ka woni fewjande gurdam maɗa ka goɗɗo wonɗa fewjan ka wonɗa ton hannde ko faalema golle ɗen hey ngalu ngu hannde ko ɗo mi jogo caakayu no darna cuuɗi ko walata e no sooda otoje ko doginta no mooɓa jawle ko ñamata donc si tawi jolokoje ɗen no teddi hiɗe muusi il faut contacter nawla seeɗa min mi di ko encore moi j'étais ça e mbiɗa andi tawi hawkodiriɗo e goɗɗo mo annda hay ko woni joloko wi o feeti dara yewtade ko feeta même mi di jolokoje hannde donc pour toi là je peux t'apprendre de A à Z comment enlever ces chaînes invisibles so wona ɗum jawde ko ɗaɓɓata oyi no yurmi oyi emban no yurmi ɓengure mane matériel ji mane ɗum ɗo fof wattante lette je précise ko debbo wonduɗa e mum o lettete siko ɓikkoye heɓuɗa koye lettete par ce que iɗa jolka siko politique natɗa e mum ɓe lettete ko jolokowal donc feƴƴe nden ɗon toɓɓere ara nden toɓɓere men tattendal nden joni noon a wattana yiila fota si tawi a naati ka thérapie Allah faaminima piiji gono ton a yalti ka nder fammere a watti suɓanagol hoorema a watti suude ko ñaama a watti daranade gurdam maɗa a watti wiyande hoorema wi alors là andi yimɓe toñima yimɓe no woodi yimɓe bus toñuɓe ma yimɓe bus ta ittu woɓɓe haray hay a wata haalde inde ma mais ko thérapie o wawima findinde joni noon gila nden ñande watta gila e konguɗi maɗi e mouvement ji maɗi tentiɗi so tawi kaka famille ma non faites beaucoup attention onon ƴettuɓe spiritualité question allez-y doucement avec la famille est sacrée parce que ɓen yimɓe tawɓe hiɓe andi kamɓe ɓe toñima ɓe lettima ɓe tampinima kala mouvement ma mo waɗɗa ma kala konngol ngol waɗuɗa ɓe sikkay ko fimaɓe faut aller doucement la famille est sacrée voilà faut pas rentrer dans la spiritualité pour se débarrasser de ta famille non et tu gères tout ce que je te demande c'est de gérer maintenant il faut colorer les gens il faut les colorer gollitirdin le système de colorement voilà a yaale Allah subhanahu wa taala coloré kono wiyenga Qur'ana ɓeeɗo aray yawmal qiyama yeeso maɓɓe ngol o couleur ɓeeɗo aray yeeso maɓɓe ngol ko waɗi waɗa coloré an kadi kadna ga e si ari ala fayitude sakko barmine andi ari o noddi taja wonde welsindiɗo julɗo na komojo julɗo taja wonde komojo ta goɗɗo ngate laabi ɗiɗi
ta fe gonok ngodla shanya la habitati wadina namnegrenya benyari nagane wadina so valita wadina wande wotere o watti kadi so fali hida fala wadde hunde kadi no moƴƴama kono hadi waɗa gonnum ɓe wiyata kamɓe si ɓe wadde ɓe landa gonɗum wiyata an gonnum ɓe wiyata so faali iɗa faala sodde hunde kaari hunde ma iɗa faala wadde hunde maɗi ko tooñe o na tooñe koko tonga o woye kono hadi waɗa so faali tawa kala konngol ngol haaluɗa kala mouvement mo waɗɗa toñuɗoma o inna ko min woni haalde enna no taƴa e ɗum hara anda ma ya les gens qui m'attaque wallahi hara mi yejjitino hayɓe wooda aduna mi yejjiti neɗɗo on il existe maintenant tellement que maintenant je n'ai plus le temps mi ala tan ngattali nata je m'occupe de mes affaires kaka mi heɓata buukoy kam mi heɓata ko mi feƴƴina mi heɓa bireeduwal mi heɓata ka mi ɗaano ko ɗum masala ko ɗum ma pillanjo wona yehi ari ƴawi joldi. Mais à chaque fois que je fais des vidéos ou je fais des mouvements, la personne parle, c'est bon, t'as vu? Donc il faut aller doucement avec la famille, doucement avec la famille. Une fois que vous rentrez dans la spiritualité, on heɓa e guite ara naade e guite ɗo guite hakkille guite miijitorɗe on yaltay ka ñaawoore ko ɗen guite ɗon yiyata ko laaɓi ɗe yiyata noon gurdam maɗan deeƴaali ɗe yiyata hiɗa e sirku ɗe yiyata hiɗa e kulol penaale ɗe yiyata hiɗa dogude ɓaawo e jawdi jawdi dogetaake ɓaawo jawdi koko woni e dogude si anga dogi ko no yidirto jawdi ko ya faamu fimu jawdi no way wa ƴiƴam woni e dogude ko ya waɗɗu capitage joɗɗa nokkugo habboɗa aray créa entreprise ma yeeya produit ma e service nunɗa tabita gera yaajina kofo goɗigol ma ko koyɗi duwawu kay wonani eyi jawdi ko heɓuɗa ko embere ko remuɗa kon heɓuɗa hiɗa faala ɓuri ɗum remi ɓuri ɗum yalda e gorɗo garda waɗi kanko heɓa ko haɗi kanko heɓa kanko ha hande o memali 1000 2000 3000 anga ñama e ɗum facile il n'a jamais vu ça de chez lui gongo korma ha hande o yal guruje sa anga jiiɓi ɗum tu joues avec ça ko kanko gorma non ɗum no jurmi duwaɗo yurminede ko yo yurmina na yo habbore donc feƴƴenden toɓɓere ɗon en wi ndin muusendi ndi feƴƴinɗa ko ndin woni carburant fiya hendo kala ko faalaɗa donc wota jaɓu jokkugol religieux par ce que kanko o waɗay ha hersira ko feƴƴirɗa et pourtant ko ɗin expérience ji ɗon ko kange o waɗay ha watta suuɗade ko wonnoɗa ko watta hersirde kala ko rewɗa e mum ta jokkumo il n'a jamais existé il ne vit pas c'est juste une copie o anda e ko woni Allah il connaît pas Dieu o karama koye makko ɓen o andi wota jaɓu nata naatu e ɗum kiɓe mi rewiɗo no ko carburant a fimi drogue cette expérience là ko carburant ida wawi yaltinde million ji yimɓe fimayɓe drogue e affaire drogue ils vont te payer oui a waɗi prostitution ida wawi yaltinde des millions de personnes dans la prostitution ils vont t'écouter ils vont te payer a waɗi deal drogue a waɗi deal drogue uddutu kala entreprise tu vas le gérer kala bani adama tu vas le gérer parce que stress no heƴa e ma kala yeyiɗo drogue c'est stress no heƴa e makko la faala leydi fof ala moto watta afrique heɓa lamɓe kelluɓe stress heƴata e maɓɓe c'est pour ça ils sont émotionnels ils sont émotionnels
ɓe rewali piiji gon toon ɓe yi'ali geeto ɓe ukkondirali police wa bare ñaari. Quand tu sors dans ce genre de jeu, jama on no hatto jinema. Mais il ne faut pas rencontrer le religieux parce qu'il va t'assassiner. Allah dali din alhaliji kan gurnama pour rien no di gabangal o maramma. C'est ce cadeau là que tu vas perdre en écoutant des gens qui n'ont jamais eu d'espérance de quoi que ce soit. Jangano ñamde sadaka gayna jangude ñamde sadaka. Sadaka e jungo yimbe be janga. Nafa ko janganda. Wura e jungo mo janga. Ok. Aray ko ɗon en hattude parce que connexion on tawita kala no de yewtere men wi'ay jonno hino solution sa yi hoore ma hiɗa suni hiɗa aani hiɗa muni hiɗa fiidani bani adama ma hiɗa fiidani alhaali mi andani haali honno anduto on réaction maɗo ngol jaabawol maɗo e fe goɗɗo ma e fe hunde wona gonga ko nawnare iɗa nawni na modi ma na ɓengu ma na koye ɓikkoye ma na politique on na boss jon you are sick ma deya a nawno réaction ma o réaction ma tawɗo ko frustration ko mone ko haine non c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On a un arrêt. On a un net-on. C'est pas lui. Il n'a aucun pouvoir dans ta vie de décision. Voilà, pouvoir de décision dans ta vie. Les décisions non d'ailleurs. Tu as voir ton encore. Il ne faut pas sauter par les fenêtres. C'est pas lui. C'est pas la situation. Tu as deux goûts. Oh, d'abord maintenant, tu as lancé. Hein? C'est juste tes croyances, tes sentiments, ta façon de voir les choses. Donc, c'est juste un facteur de déclencheur. Ça a réveillé quelque chose qui était caché dans ton âme, le plus profond, les vides, les blessures d'enfance, des émotions non exprimées. Qu'au fond, non. Malaika acino windude terto o rédigé wonɗo ñaawde les gens n'écrivent ɓe kamɓe ɓe andi ɗa nawde ɓe accino windude ça fait 3 ans malaika huuɗe waɗe hiɗa yurmaɓe ɓe huuɗe ɓe waɗe ɓe accino windude ɗum ko yurmede Allah jaa ɓe accino windude par ce que tu es malade na fi a tuunani kono tu es malade ɗo ɓe dumbudema il faut gérer ton problème ɗo ya dogude ɗo ya warta il faut gérer ton problème taccu ha bona laawo taw goto watamo wallu donc ɗo on ɗe gattude hande wona hunde nde darɗa nde c'est pas ça ko yiwɗa ko wona nawna selli mo darɗa wona telende hande na ɗum wonma moninde na ko ɗum to quoi koko yiwɗa ko négatif yiiɗa ka ko positif c'est ça ko yiwɗa kon ko e ma woni na e nawna selli woni nawna selli no weɗi jooɗi ko wonɗa mona na nawna selli wonma woninde nawna selli haalay to koko yiwɗa kon konno yiwɗa koko woni e ma kon yiwɗa nawna selli thérapie eɗen samna kala suuɗɓe thérapie je jungo amen mais andina on thérapie no hitti e nder gurdam banaadama na feeti ɗo to ƴettata thérapie kala banaadama tawɗo gurdam makko ɗam haaɗi ka dewgal haaɗi ka golle haaɗi ka wondigal jiiɓitike c'est que c'est pas en ordre monsieur kay ordinateur ji ordinateur c'est quelque chose qui a été ordonné les téléphones les systèmes qui fonctionnent ɗe yiwɗa no fonctionne c'est-à-dire ko on ordre ko ɗum jiiɓi ka ma ko duwa wonde dow no waɗa ley ko duwa wonde ley no waɗa dow probléme ji maɗi duwaɗa wadde dow ƴettiɗa probléme yimɓe ɓe waɗa dow probléme ji yimɓe ɓe wallen ka leydi naafima a ƴetti ɗum a waɗi dow iɗa rondi hiɗa yaha a wi ko a papa solution mi anda ko a mama solution
kono ñawndata probléme ji aduna ɗin soffaali taw kala soduɓe thérapie jungo amen mbeɗen weltani o mbeɗen salmino mbeɗen lando so tawi no hayfi kala wonɓe sodde lekki ɓuuriji e jungo amen mbeɗen weltani mi haalnan ɗo ko noon ɓuuri ko tetekki maɗin tu ko gonɗa dogde ɓaawa docteur fof heewi ko tetekki maɗin tu contact nawna seɗɗi ko tetekki maɗin tuuni sina ɗum noon si tetekki maɗin no tuuni ngani mani famata signal ji laaɓuɗi par ce que ko laaɓugol tetekki ɗin teddini tetegol janongol ko laaɓugol ngol ɗon tetegol laɓɓinta ko ngani ɗin yiyata ko les informations sina ɗum ngani ɗin gollay ɗum rapidement ka ƴiƴamma non yiyay tun nawnare nde ngandita mais kano tuuni no e ɗo joni si ɗa watti ligne tuwa ngal laaɓa kon no way gollata parce que ça ne marche pas comprimé tuundi no heewi to sukkar ko tuundi o sukkar dane ko tuundi de lanɗan si ɗuuɗi ko tuundi kala ko a sumnaali ko tuundi hiɗa andi a watta mouvement hiɗa ñaama nebbele ko tuundi ƴawga lawƴata ɗon tiyowol ngol ñande go ittangol daara c'est toujours comme ça si laaɓi pos docteur alama yiwde kono si accino waawgol ay daragol feewa acci waawgol bogagol ko tuun laɓɓin tetekki maaɗa avec nawna selli thérapie. Salamu aleykum wa rahmatullah.